ta o fifaiwa ua ina fia fai ia he tau I ofa mohina whakawhetai I te kāinga fuli e na tō tūraki te whai tō motaui o sita I mahaki Tikau ngā ue ae ngā osia kau hao whaki mauli o te kolu sekula pea mo te whono taki manui o te kolona malo te whetau ke tau hao haua e kau whai whai tō te lopitari e olo pe o ngā ue mo te mana wasi Nana tō pikisia I te kolona milusi Ka e tai ai o na toki family E kau whai whai tō te lopitari E olo pe o ngā ue mo te mana wasi Nana tō pikisia I te kolona milusi Ka e tai ai o na toki family En mars 2021, le virus est aux portes de nos îles. Débordée, elle demande du renfort. Il en arrive alors des quatre coins de la métropole. À toutes ces personnes, merci de tout cœur. Iau whakamalo, te loto maloi, a te wholau tokoni, hau mai whalani, I te miwhainga taa, mo pele ngasi, e kua lahi te mate, I te coronavirusi. Sia ku whakamalo Ki te mana wawha O te pule angataki O Caledonia Mo le ngalo papirio Mea mo ke le taona Si o whaki uvea Mo whaki futuna Ia kau ngā mamahi mona I whamiri Ne e tō o ai hina whae peko he tamai Mea whakau whaofa si I mole whelawe Mo ngau ngau te mate E mole wheala ke whai Ia kau ngā mamahi mona I whamiri Ne tō o ai hina whae peko he tamai Mea whakau whaofa si I mole whelawe Mo ngau ngau te mate Ne mole whelawe
ala ke whai. Onga o te mate, me mole fe ala ke whai.